Kading kebencong sungkini nalainai je sini Indian Air Force ni je notification je ang norongno community post je post khaimani abna tuinai sungkini bid nalainai bahake apply khanai bojaga thangai aborok sungkini nalainai friendchong je sini je first notice roforo sini 30 December jora tongmani abo 11 तारिख January jora 2021 ni bari rekha abon bagi jehetu ang video sanamai ma rekha naijingke friends ong sini agini notice gange sini agini notice 1 तारिख December ni simi 30 तारिख December jora tongmani amongka sini 2021 ni no komjago notification 1 flying branch tai ground duty o duty tongo technical tai non technical hingke engineering khajagrok am hairokni non technical hingke kuno nangya graduation pass hingke nango degree complete graduation 60% manai friends ong amongke sulatai beri jotono apply khaimanai cholibu tongkha sini jehetu 11 तारिख January jora date bari rekha ke obo online computer ভিত্তিক exam ungnai sini 21 February 2021 tai 20 February 2021 dui din nai 20 tai 21 February wa oke amongka online exam ungnai apply bo online nama khainai friendchong oke nani di sini ojago tongo entry hingke a f CATO entry kaisa tai NCC special entry bagi kaisa AF CAT entry ni bagi hingke ground duty tongo non technical post among hingke engineering khajagrok apore ground duty non technical hingke sadharon administrative amhaini bagi apore NCC hingke flying post hingke sini oro nadi age limit romdi Indian ni citizen nangai age limit romdi oro AFCAT and NCC special entry flying branch ni bagai hingke flying branch ni bagai hingke 20 থেকে 24 years ni bisingo ungna mai boyos hingke ground duty friends ong sengto jara kuno engineering sara hingke seng ground duty o ma khainai ground duty non technical o amongke 20 ni simi 26 bochor ni bisingo ungnan ni nangnai ni sao hingke oro flying branch ni bagai seng o jago science o 12 pass khlaimani pore graduate khaijak nangnai je kuno university no hoite 60% manai kintu 12 o hingke math tai physics tai science khaijak nangnai omoke omhai hingke sini duyo tongo ground duty ni bisingo technical branch hingke seng oro engineer tongo top tam nutui nei engineer course khajak koma tongo o jago adi hingke obo hingke norok notification no kaham ke thangnai nei siri tam course tong hingke je sini 3 number tongo ground duty non technical branch ni bagai o jaga hingke graduate khaijak ngango nang BA phanangthung BCom phanangthung BSc phanangthung je kono music phanangthung nang 60% manai complete khaijak graduate ngangeno nang apply khaimanai o jaga hingke physical type medical standard tonga nangnai aboni bagai appendix A-o rojak tongo kintu o jaga ang to phano sirka high hingke 152.5 semi nangnai nei hingke apply khainani bagui norok o jago link rojak tongo ambo ang direct link rinai tai notification ni link bo ang rinai hingke sing apply khaina thanga hingke fresh login khlaimani pore norok AFCAT oda khainai na NCC special entry oda khainai na flying branch ni bagai abo norok select khadi hingke notification naimani pore nin qualification match khlainai sing form fill up खाना था कि पुला निजी पर्सनल इनफॉरमेशन फिल अप खाने परे सेव एंड कंटिन्यू नाइ आर परे क्वालिफिकेशन डिटेल्स मा सिनाइ आर परे कोर्स प्रेफरेंस मा खाइनाइ आर परे कम्युनिकेशन डिटेल्स आर परे डॉक्यूमेंट अपलोड मा खाइनाइ फोटो टाइ सिग्नेचर
hingke tham bo ma khainai ni tham impression bo upload ma khainai amo hingke 10 থেকে 50 KB ni bisingo mang maton bainai garpore exam city selection ma khainai exam city hingke sengtirfrani bagui hingke sini Agartala o nai for declaration arpore payment ni o jaga nadi sini admit download khaima nai sing 5 February o aboni pore sing admit download khlaima nai o website o hingke ani de o jaga examination fee borok oro jak non refundable firmai ja 250 টাকা arpore obo hingka ke AFCAT entry ni bagui hingke NCC special entry ni bagui hingke kono payment nangya hana sago jago hingke exam to sini 20 February tai 21 February ngai Saturday tai Sunday hingke sini syllabus jak tongoro AFCAT ni bagui general awareness for verbal ability in English, numerical ability and reasoning and military aptitude test marnai 2 hour ni matro 100 question 300 marks apore oroke engineering knowledge test marnai jodi engineering post ni apply khainai rok hingke practice khainai bagui practice test norok o website o thangai khlaimanai hingke jara tirfrani bagui selection khainai rangke norok Agartala exam center select khlainai exam rimano hingke obono norok bini apply khainai ni link bahake mana hingke norok AFCAT hnai google thangai search khaidi search khaike omtike phainai bini omtike phaike norok sign up manjago click khaidi sign up click khaike no bini omtike registration khajangai phainai full name nini father name or mother name full name kintu nini madhyamik ni je admit tongo ajago ma khainai tomon mote your email Indian or to automatic khainai mobile number apur nor order kaisa question select khainai ajaga question bobo select khainai norok oro bini answer di abo security ni bagai je ajaga security code tongone ajaga type khlainai norok sign up khaji sign up khaike register ingthanai register ingkhanke norok register man pore norok ni register ingkhanke norok ajaga login here thangai norok click khaike omtike phainai omtike khaike norok ajaga je nini email ID je password arpore enter the text ojaga je text of non norok ojaga type khai ge friends ong je norok ojaga register khaimani pore sign up khaimani pore nongni email lo je spam huni tongo up folder ro norok ni aro soginai nini one time password registration ni nisam nge nang apur password sanamai nang apply ma khasinai ta friends ngamo kaisa sini air force ni bagai kaisa high profile job ge jara amti rok hamjangnai rok norok try ni bagai phana apply khainai ni di jodi kaham ke preparation na khangke to mani tharan chance tongo hingke asungno among kaisa sponsor notice ei sajotono haina hai hambai